chwe ffordd o addurno'r tŷ ar gyfer y Nadolig. Addurniadau croen oren. Defnyddio croen oren, torrwr bisged, ffon goctêl a llinyn i wneud addurniadau syml i roi o amgylch y tŷ. Torch nadolig. Torri cylch allan o hen cardfwrdd. Gludo pompomau i'r cylch i wneud torch nadolig lliwgar. Plu eira papur. Plygu papur a thorri allan patrymau i wneud plu eira. Rhoi y plu eira papur o amgylch y tŷ. Drws nadolig. Addurno'r drws ffrynt i croesawu siôn corn. Cadwyni papur. Gwneud cadwyni papur allan o bapur lliwgar. I addurno'r tŷ neu'r coeden nadolig. Addurn llythyren. Gwneud addurn llythyren drwy lapio gwlân o amgylch siâp cardfwrdd. Perffaith ar gyfer addurno'r tŷ, y coeden nadolig neu anrheg. Nadolig Llawen.